дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар Ишқобод гулчанд баргузошту ба арвоҳи гузаштагон фотиҳа хонд. созиш: Туркманистон роҳи мошину қаторҳои самти Тоҷикистонро мекушояд. Раъно Насриддинова бидуни озмун донишҷӯ шуд. ба Русия донишҷӯёни хориҷӣ бештар аз Тоҷикистон меоянд. маршал Дӯстум аз Ӯзбекистон вориди Афғонистон шуд. бо шарҳи ва дигар хабару рӯйдодҳо бо шумо ҳастам Мартаба Раҳмонова. Салом. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари давлатиаш дар Туркманистон дар деҳаи Қипчоқ дар назди оромгоҳи шахсиятҳои намоёни халқи туркман гулчанд баргузошт ва ба арвоҳи гузаштагон фотиҳа хонд. манбаъ иттилоъ додааст, ки дар ҳамин ҷо раиси ҷумҳурии Тоҷикистон аз масҷиди Калони Туркманистон боздид кард. Эмомалӣ Раҳмон дар майдони маҷмаи ёдгории миллии шаҳри Ашқобод ба таъриху тамаддуни мардуми туркман дар назди муҷассамаҳои ёдгорӣ бахшида ба муҳорибаҳои Гуктепа, қурбониёни ҷанги дуюми ҷаҳон ва шаҳидони заминларза дар шаҳри Ишқобод эҳтиром ба ҷо оварда дар назди Гулхани абадӣ гулчанд баргузошт. Иттилоъ додааст манбаъ. қайд шудааст, ки баъд аз маросими гулчандбаргузорӣ роҳбари Тоҷикистон ба Осорхонаи Туркманистон ба номи Муқаддасоти Ватан рафтанд. қайд карда шудааст, ки баъд аз шиносоӣ бо нигораҳои нодири Осорхона, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон дар китоби меҳмонони фахрӣ бо ташрифи худ дастхат ва соядаст гузоштанд. дафтари матбуотии раиси ҷумҳурии Тоҷикистон зикр кардааст, ки ҳадаф аз сафари навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Туркманистон ин расидан ба тафовуқоти зиёд дар самти рушду густариши муносибатҳои ҳамкорӣ дар бахшҳои барои ҳарду ҷониб манфиатовар мебошад. таъкид кардааст, ки зимни мулоқоту музокироти сатҳи олӣ сарони ду кишвар Эмомалӣ Раҳмон ва Қурбонгулӣ Бердимуҳаммедов баробари баррасии масъалаҳои муҳими ҳамкорӣ, инчунин ҳадафҳои баҳрабардорӣ аз имконияти зиёди истифоданашударо муҳокима карданд. ёдрас мешавем, ки байни Тоҷикистону Туркманистон аз рӯзҳои нахустини ба роҳ мондани муносибатҳои дипломатӣ беш аз 75 санади муҳими ҳамкорӣ ба имзо расидааст. гуфта шудааст, ки дар доираи ин сафар баъди мулоқоту музокирот қарор аст боз 20 санади нави ҳамкорӣ ба имзо расад. дар ҳоле ки Туркманистон солҳои охир мошину қаторҳои борбари Тоҷикистонро роҳ намедиҳад, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Ишқобод ин масъалаҳоро ба миён гузошт. тибқи иттилои дафтари матбуотии раиси ҷумҳурии Тоҷикистон дар музокироти президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон ва Бердимуҳаммедов зикр шудааст, ки бору мусофиркашонӣ тариқи роҳи оҳану мошингарди қаламрави Туркманистон ба манфиати ҳарду ҷониб мебошад. дар мулоқот таъкид кардед, ки баҳрабардорӣ аз имконияти васеъи соҳаҳои саноат, нақлиёт, ташкили мусофиркашонӣ дар роҳи оҳан ва хатсайрҳои ҳавоӣ ташкил ва боло бурдани ҳаҷми ҳамлу нақли байналмилалии боркашонӣ бо мошин ва роҳи оҳан тавассути қаламрави Туркманистон, истифодаи бандари байналмилалии баҳри Туркманбошӣ ҳамчун маркази логистикии борҳои транзитии Тоҷикистон ба манфиати ҳарду ҷониб хоҳад буд, омадааст дар иттилоия. ба иттилои котиботи раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, дар қатори 19 санаде ки баъди музокироти сатҳи олӣ имзо гардиданд, ду созишномаи ҳамкорӣ байни ҳукуматҳои ду кишвар дар соҳаи нақлиёти роҳи оҳан ва ҳамлу нақл, транзити мол ва мусофирон мебошанд. инчунин протокол дар бораи ворид намудани тағйирот ба созишномаи Тоҷикистону Туркманистон дар бораи мусофирати мутақобилаи шаҳрвандон аз 30 декабри соли 1999 имзо шуд. имзои ин санадҳо дар ҳолест, ки Туркманистон аз соли 2019 ба далоили номаълум бо роҳи самти Тоҷикистонро ба қаламраваш роҳ намедод. мақомоти туркман далели ин иқдомро ба масоили амниятӣ рабт медоданд, аммо ҷузъиётро ироа намекарданд. раъно Насриддинова барандаи шоҳҷоизаи озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. бо тавсияи вазири Мориф ва бидуни супоридани имтиҳон донишҷӯи донишгоҳи миллии Тоҷикистон гардед. зеро тибқи низомномаи озмуни мазкур нафароне ки соҳиби ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм мегарданд, пас аз хатми мактаби миёна тибқи ихтисоси интихобкардаи онҳо
طریق رایگان و بدون سپردن امتحان داخلشوی قبول کرده می شوند. ضمناً خود نصرالدین و هم در صحبت به اگنتی خبر خبر داده است که بعد یک ماه سزاوار نام پرشرفی دانشجو می گردد. در ادامه رعنا اظهار داشته است که از چنین امتیاز غالبان دیگر این آزمون برخوردار بودند. یادآور می‌شویم که پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان در روز ملاقات با جوانان با رعنا نصرالدین و ملاقات جالب و صمیمی انجام دادند. رعنا نصرالدین و خواننده صنف 11 مکتب رقم 28 دهه سوری جماعت ماقیان شهر پنجکند است که در ماه دکبر سال 2020 در شهر دوشنبه برنده شاهجایزه فروغ صبحی دانای کتاب است گردید. دووران آزمون یک دلانه از جمع اشتراکچیان شاه جایزه را به این خواننده دهاتی از پنجکند سزاوار دانستند. برای این پیروزیش به نصرالدین و 60,000 سومانی تقدیم گردید. رعنا نصرالدین و بعد کامیاب شدن به آزمون کتابخوانی در محاسبه با سپوتنیک تاجیکستان ابراز نموده بود که شوق کتابخوانی برایش از زمان کودکی ظهور کرده است. راهبر رساد رونچستو یوگنی پریماکوف ضمن یک کنفرانس مجازی در مسکو گفت که 30% درخواست‌ها برای اشتراک در امتحان‌های انتخابی برای تحصیل طبق کوتای حکومت روسیه در سال 2021 از کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل رسیده است. وی قید نمود که اکثر دانشجویان به روسیه از تاجیکستان می‌آیند. راهبر همچنین اضافه کرد که 45% این درخواست‌ها با برنامه‌های بکالور، 23% دیگر با برنامه‌های ماجستری، 17% متخصص، 8% اسپیرانتورا و 6% اردیناتورا تعلق دارند. به گفته پریماکوف میان اختصاص‌های بیشتر انتخاب می‌شوند طب، اقتصاد، انفرماتیکا و سیاست شناسی بوده است. او اینچنین قید کرد که شماره عمومی دانشجویان خارجی در روسیه 270,000 ارزیابی می‌شوند. پریماکوف اینچنین درباره یک پورتال مخصوصی یدکانت این روسیه قید کرد که توسط آن می‌توان برای داخل شدن به دانشگاه‌های روسیه حجت سپارید. یک منبع در مزار شریف به سپوتنیک تاجیکستان گفت مفصوف شام 4 اوگوست از شهر ترمیزی ازبکستان طریق پاسگاه مرزی حیرتان به قلمرو افغانستان وارد شد. هنوز 17 ماه ایون به طور اضطراری از میدان نبرد با طالبان در جوزجان به ازبکستان و از آنجا به ترکیه انتقال یافته بود. در آغاز منابع از زخمی شدن او و پسرش یار محمد در میدان جنگ با طالبان خبر دادند، اما نزدیکان او این خبرها را تکذیب نموده گفته بودند که او جهت شرکت در فروم دیپلماتی انتالیا به ترکیه رفته است، اما نام او در فهرست شرکتداران این نشست نبود. بعدتر منابع سپوتنیک تاجیکستان به از قبلی نزدیکان دوستم گفته بودند که مریضی قند مارشال بلند و به ثبوت شده، احتمالاً او به ویروس کرونا پیچیده است و همین فرضیه نیز وجود داشت که به او و فرزندش زهر دادند. دیر نگذشته یک عکس او از شفاخانه در ترکیه نشر شد که در بدن دوستم سوزنده دیده میشد. مارشال عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان، رهبر بلایوزی ازبک‌ها و ترکمن‌ها و یکی از چهره‌های تاثیرگذار در سیاست‌های امروزی افغانستان طی 30 سال اخیر است. او در حال میدان جنگ را ترک کرده بود که با نیروهایش در ولایت‌های تحت نفوذش فاریاب، جوزجان و سریپول که دخترین جبهه‌های جنگی آن روزها بودند با طالبان می‌جنگید. انتظار می‌رود آمدن دوستم در میدان جنگ نیز تغییر وارد کند. شنوندگان عزیز، اینجا میرسیم به فرجام برنامه اطلاعاتی خبر. تا برنامه‌های دیگر تن صحت و خانه آباد باشید. خیر. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.